your song of the Blowering Dam and of Talbingo too. Sure, it's a mighty job of work, give credit where it's due, but my thoughts keep drifting backwards along the valley floor, along the roads I've traveled for 50 years or more, of those brave old men and women who blazed the valley track, tread soft. Pred leti, ki nič ni bilo, človek se kar ne more pomisliti, da takšne stvari so v teh ribih zgradili skupaj. Kjer so se ponovno srečali trije slovenski rojaki, je zibelka hidroenergetskega projekta Snowy Mountains. Tu je bila zgrajena prva elektrarna. Toda Slovenci niso delali samo gatego, sodelovali so pri gradbenih delih v ostalih 15 elektrarnah. Razen teh je bilo v 25 letih zgrajeno tudi 225 km podzemeljskih viaduktov in tunelov, najdaljši je dolg 47 km. Nastalo je 7 velikih jezov, samo jezero Jukombin je 9-krat večje od Sidnejskega zaliva. Projekt daje Avstraliji 3.740.000 kW elektrike. Elektrarne so vse skozi odlično vzdrževali in tudi danes uporabljajo najnovejšo tehnologijo, ki bo ta gigant uspešno popeljala v 21. stoletje. Ameriško združenje inženirjev je Snowy Mountains Scheme proglasilo za 7. čudo sveta. Projekt Snowy Mountains je spremenil tudi pokrajino. Razen elektrarn so tu nastali še prelepi turistični kraji, kamor ljudje poleti ali pozimi pobegnejo od mestnega vrveža in se med zadovoljivo, dobro ohranjeno floro in fauno radi zaužijejo prepotrebnega svežega planinskega zraka. Pogorje Snowy Mountains se nahaja v južnih avstralskih Alpah, 150 km v celino, delita si ga New South Wales in Victoria. Razprostira se na površini 200 km2, večji del na višini 1800 metrov. Najvišji vrh je Mount Kosciuszko s 2228 metri in je tudi najvišja avstralska gora. Po zelenih dolinah Snovija in med nedostopno divjino gostih gozdov tečejo reke Maraj, najdaljša avstralska reka dolga 2500 km, in prav vode teh rek danes napajajo širna polja in jih spreminjajo v pisano paleto vsakovrstnih barv, od hribov zelene in vijoličaste barve do travnikov, ki se kopljejo v soncu in v svojem zlatem rumenilu. And the land is sown with churches, that's where I long to be. Let Boga man like burger, brought shining poetry. Where freedom's light is brightest, in the bosoms of Carinthia. Someday I will return, for in my heart I yearn for my Slovenia. Far beneath the G-high wall. 5, 4, 3, 2, 1. Tako so se 17. oktobra 1999 v Kumi v Avenue of Flags zbrali veterani Snovija in drugi Slovenci iz vseh krajev Avstralije pod slovensko zastavo, ki bo odtlej ponosno plapolala med zastavami drugih držav. V soboto in nedeljo je na splošnem praznovanju v Jindabynu in Kumi stekla beseda o 50-letnici projekta Snowy Mountains, pa tudi o 50-letnici prve podelitve avstralskih državljanstev. Toda prvo besedo so imeli avstralski domorodci aboriđini. Mnoga njihovih 3 nomadskih plemen, Jajtmatang, Volgal in Ngarigo, je stopila na tla snežnih gora pred Belci. To je kasneje v svojem govoru potrdil tudi avstralski premier John Howard, ki je pozdravil delavce Snovija. Frank is one of the greatest achievements of the history of the Australian nation. The Snowy Mountains scheme was a phenomenal engineering achievement, and it has done an enormous amount to help and build the modern Australia. Australian citizenship is only 50 years old. I'm a settler, I'm a farmer's wife, on a dry and barren run.
Slovenci v Snoviju. V sklopu tega projekta smo se srečevali s slovenskimi veterani, bivšimi delavci na Snežnih gorah, že pred uradnimi slovesnostmi v Džindabajnu in Kumi. Vse se je pričelo julija v klubu Triglav. It's a wonderful opportunity for Slovenian Australians to reflect on the achievements of Slovenian Australians in our community over these past 50 years. And it's a wonderful opportunity also for second generation Slovenian Australians such as myself to think about the sacrifices that our parents made in coming to this country, the sacrifices that they made to build a nation. Ki je prišel v Avstralijo brez državljanstva, brez narodnosti, bili so označeni kot stateless. To all famed men and women who managed to be here today, let us all pay 1 minute of silence to the men and women from Snowy who are not longer with us. Sing your song of the Blowering Dam and of Talbingo too. Sure, it's a mighty job of work, give credit where it's due. But my thoughts keep drifting backwards along the valley floor, along the roads I've traveled for 50 years or more, of those brave old men and women who blazed the valley track. Tread softly for a moment as you turn the waters back. Drugo srečanje je bilo v slovenskem društvu Sydney. Tudi tu se je zbralo veliko število snovicev in slovenska skupnost je tudi njim, tako kot v klubu Triglav, podelila spominska priznanja. Dodeljena so bila tudi 2 pokojnim slovenskim duhovnikom, ki so obiskovali fante v Snežnih gorah. V njihovem imenu je priznanje prejel pater Valerijan Jenko, ki je posebej poudaril veliko vlogo duhovniške prisotnosti med mladimi slovenskimi novonaseljenci, delavci v Snoviju. Je zato odprla vrata mladim in nadežnim slovenskim fantom. Dovolite mi najprej, da čestitam organizatorjem za današnjo prireditev in predvsem za idejo, da na tako prisrčen način počastijo in izražijo naše skupno spoštovanje vsem pionirjem Snovija. Projekt Snežno gorovje, kot se imenuje v slovenščini, spada med moderna čuda sveta in med najpomembnejše dosežke tehnike 20. stoletja. And it represents a unique Australian engineering aspects of it, the multicultural skills and experiences that it brought to all Australians, including people of Slovenian background. Mislim, da je prav in primerno, da delo, ki ste ga opravili, je tudi na nek način priznano, upoštevano, da tudi prejmete neko priznanje za to. Gotovo je bilo trdo, težko. Vesel sem pa ob tem tudi, da bi se to nekako ohranilo za zgodovino, za prihodnost in na ta način zares ovrednotilo tisto, kar so in kar ste in ali smo tudi Slovenci napravili za skupno hišo avstralske domovine. It is important today and it will be very important for the future of our children, grandchildren and so on.